lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC haxa twi kusuka studio 12 Auckland Park eJoni. We will bring in our support to ensure effective investigations that will lead to prosecutorial decision. NPA na SAPS va nghena hansi va landzela xileriso xa president mayelana na swibumabumelo swa Madlanga. Kasi Ntshamo Madlanga u ya mahlweni no xopaxopa marungula ya WhatsApp exikarhi ka Vusimuzi Cat Matlala na Brigadier Rachel Amajei. Vaka hina hi tlhela hlangana kambe ka mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 ya haxa le ka channel ya mahungu ya SABC Lehaye leyi haxaka ka vuhaxi bya DTT. Riperile Commissioner wa Maphorisa General Fani Masimula u ri ku simekiwe xipano xa maphorisa lexi lavisisaka maphorisa kulobye lava nga hehliwa hi vukungundzwana eka commission ya Madlanga. General Masimula na nhloko ya hintshwa ya NPA Advocate Andy Mothibi va vile na nhlengeletano ya mahungu ePitori. Leswi ta endzhaku loko president ku nga yanga simeka commission ya Madlanga a nga valerisa leswaku maphorisa na vachuchisi va teka magoza mayelana na swibumabumelo ya swiviko xo sungula xa Madlanga. General Masimula u ri va se va nghene hansi va sungule ntirho. Now that there is this team that we have established, it will then take over these referrals and start the investigation. This team comprises of experienced, skilled, specialized detectives, forensic experts, crime intelligence analysts, and operatives, as well as combat members. The team will also include, of course, members from the NPA. I'm sure Advocate Mothibi will talk on that for purposes of prosecutorial guided investigation. This team's mandate include fast-tracking of the finalization of all cases that have been under investigation and referral from the Commission. And this task team include investigating criminal cases that relate to members of the 9 members of Ekurhuleni Metropolitan Police Department. Hi le tlhelo nhloko ya NPA Advocate Andy Mothibi u ri vuchuchisi kumbe vachuchisi hi vona va nga ta rhangela vulavisisi lebyi. NPA yi ri xikongomelo i ku hinkwavo lava mavito ya vona ya nga paluxiwa no boxiwa no hehliwa hi vukungundzwana eka Madlanga va hela va ri ekhoto ku ya tenga. We are awake to the urgency of these investigations, and we therefore will allocate this state advocates, state prosecutors permanently to this task team. This model is designed to ensure swift and effective investigations that sees prosecutors and investigators working closely and managing investigations which should culminate into prosecution. I'd like to indicate that a related aspect, amongst other aspects, would be the involvement of the Asset Forfeiture Unit. So members of the Asset Forfeiture Unit will also be allocated to the task team. There is that high possibility that as the investigation unfolds, there will be a need for intervention by the Asset Forfeiture Unit. This approach is critical in upholding the rule of law, swift justice, and ensuring that those responsible for the identified criminality are held accountable, thereby enforcing the principle that no one is above the law. By acting promptly on the Commission's interim findings, the law enforcement agencies demonstrate their commitment to transparency, accountability, and helping to rebuild trust in our institutions and the entire criminal justice system, and of course enhancing the rule of law. This will be structured collaborative work undertaken by all partners within the law enforcement agencies with a view to ensure
prosecutors present and present formidable cases before our courts. So, National Commissioner, I would like to assure you, as you lead this team, that we will bring in our support to ensure effective investigations that will lead to prosecutorial decision. Loko swa ha te tano, Ntshamo Madlanga lowu nga ePitori wu ye mahlweni wu xopaxopa ti-WhatsApp exikarhi ka Brigadier Rachel Macheng na Vusimuzi Cat Matlala. Brigadier Macheng a nyikiwa mali yo tala hi Matlala endzhaku ka loko a kume thendara ya 360 miliyoni ya le ka xiphoriseni laha Brigadier Macheng a tirhaka kona. Brigadier Macheng u pfumerile mahlweni ka Ntshamo ku a ngo nyikiwa mali ntsena kambe a xaveriwa na swo durha swo fana Ozempic. Kambe va landzula ku mali leyi a nyika yona hi Cat Matlala a ku nga ri coco hi ku u ri yena Cat a va rhandzana. Hambiswiritano va commissioner va byele Brigadier Macheng ku a ri na nkhinkhi ngopfu wo pfuna Cat Matlala hi thendera liya hi ku a vuyeriwa na yena Macheng. Va ri ku ze a nga tsakanga loko thendera liya yi herisiwa a ku ri ku a swi tiva ku a ku ri homa kumu ya vudyela. Brigadier u hetile ku nyika mbhoni endzhaku ka masiku mambirhi a karhi a konanisiwa. N'wamabindzu tlhelo murhangeri wa ANC eNorth-West Suleiman Karim u boxiwe ku hlaya eka khomixini ya Madlanga leyi nga na ntshamo ePitori. Khomixini yi simekiwe president ku lavisa swihehlo swa vukungundzwana, manyala no nghenelela ka swigevenga exiphoriseni xa tiko. Karim u hehliwa hi ku teka vuxokoxoko bya xihundla bya le maphoriseni a nyika Cat Matlala loyi a vuriwa ku va un'wana wa swigevenga swikulu laha Afrika-Dzonga. Karim u ye ekhoto ku ya ringeta leswaku a nga yi a ya nyika vumbhoni emahlweni ka Madlanga kambe swi tsandza. Mr. Suleiman Karim, as a businessman in Northwest, maintains a direct communication with the arrested person, Vusimuzi Cat Matlala. And in their communication, it involves the contract that Cat Matlala has with the police service, which was a 360 million rand contract I spoke about during the press briefing. Matlala is approaching him to help him engage with the minister in order to stop the cancellation of his contract. Karim i n'wamabindzu wa ndhuma eka tipolitiki ni le ka xifundzankulu xa North-West hi ku angarhela. We can confirm that Comrade Karim Suleiman is a member of the ANC in good standing, is a long activist of the African National Congress and is currently the member of the regional task team in Ngakamudiri Malema. Van'wamabindzu kulobye exifundzeninkulu va ni mavonelo yo hambana eka mintwanano ya bindzu ya Karim. Ke rakgwebe o greedy. Ke rakgwebe re ba bantsi ba mo province ba izore dithendara tse ditona di tse ba fela ke ene. I can describe him as a person that we have been threatened about before we could approach him. After we approached Soli, we found him not a difficult person to can work with. Karim u kume tithendara eka xifundzatsongo Ngakamudiri Mulema eka tindzawulo to hambana. Khale ka yindlu ya ndyangu wa Karim sweswi yi hiriwe hi ndzawulo ya vutshila. Ndzawulo hambiswiritano yi arile ku tiyisisa muxaka wa kontraka. When we have politicians that are business people that are active in the governing party or ANC in particular, this says in essence that the manner in which the tendering system will be applied is that it will always favor those with a close proximity. ANC and North-West va ala ku angula eka swihehlo leswi. We will want to observe and respect the processes of the commission, including the court of law. Vito ra Karim ri boxiwe ku hlaya eka khomixini ya Madlanga ngopfungopfu eka vumbhoni bya timbhoni tin'wana ta nkoka ku katsa na mbhoni X na Brown Mogotsi. Magqwetha ya Karim na vona va ale ku angula. Xipikara xa Palamende Thoko Didiza u bakanye swisolo mayelana na xiboho xa yena xo ala ku samanisa timbhoni timbirhi ku ya nyika vumbhoni emahlweni ka komiti ya Palamende leyi lavisaka manyala na vukungundzwana exiphoriseni xa tiko. Paul O'Sullivan na Brown Mogotsi va ala ku ya nyika vumbhoni naswona komiti lava leswaku va sindzisiwa ku endla tano hi xipikara.
Didiza u ri yena u kombele komiti ku rhanga yi yingisa swivangelo swa ku va O'Sullivan na Mokgotsi va nga swi tsakeli ku ya emahlweni ka komiti. The committee chairperson, on behalf of the committee, approached me on the request that I support the authorization for the subpoena of the two witnesses. And as you would know, the subpoena would act as the last resort when the witnesses have refused. In this instance, the two witnesses did not refuse to appear to Parliament. They applied to the committee to be allowed to testify virtually, particularly Mr. Paul O'Sullivan. He stated two reasons. One of the reasons was the security concerns. The second issue was that he is abroad, and therefore on the date at which the committee wants him, he will not be able to come physically, and offered to actually have that interview with the committee virtually. With regard to the witness Mokgotsi, he stated his reasons for not being able to come unless his security concerns are actually addressed. So as a speaker, I had to apply my mind, reflect whether or not the committee has exhausted all the options and provided assurance to the witnesses that their concerns has been addressed. It's only then that the speaker can support the committee's move to the next step. Nkarhi wo endla bindzu eka muako ya masipala wa Joni mahala wu herile loko hi vuya mavhengeleni. Tshama na yena. Malangute mahungu eka SABC ku tlhela languta hungu leri nga rhanga. Komisara wa maphorisa General Fani Masemola u ri ku simekiwe xipano xa maphorisa ku lavisisa maphorisa kulobye lava hihliwaka hi vukungundzwana eka khomixini ya Mahlanga. Hi le tlhelo nhloko ya NPA leyintshwa Advocate Andy Mutivi u ri vuchuchisi hi byona byi nga ta rhangela vulavisisi lebyi. SAPS na NPA va vile na nhlengeletano ya mahungu ePitori ku vika leswaku xileriso xa president xi fikile naswona va xi twile va nghene hansi. Vusimusi Kat Matlala a tlhelele ekhoto le henhla eJoni. Namuntlha a ya kombela bail hi vuntshwa endzhaku ka loko xikombelo xo sungula xi pakanyiwile. Magqweta ya yena va byele khoto leswaku ku na vuxokoxoko byimpswa eka xikombelo xa bail lebyo hambana na bya xikombelo lexo sungula. Kat Matlala u rhurisiwe ekhotsweni ra Kgoshmampuru ePitori a yisiwa ekhotsweni ra eBongweni eKokstad KwaZulu-Natal. Vusimusi Kat Matlala uni makungu ya ku endla xikombelo xa bail hi vuntshwa. N'wamabindzu lowo kanakanisa u tsandzekile eka xikombelo xakwe xa bail eka magistrata wa Alexander lembe leri nga hundza. U hehliwa hikuva yena mukanerinkulu eka xikungu xa ku lava ku dlaya Tibokhothovejane, Josie Banyoni na Sankuma Kubong. We've got certain instructions at this point in time. We need to have access to the client, and that obviously means that he's asking to sign certain affidavits. That doesn't only relate to the issue of an urgent, but also to the issue of a bail application on new facts, which obviously can potentially alleviate a lot of the issues we're currently dealing with. Magqweta ya Matlala va tlhele va kombisa leswaku a va enetisiwi hi swiphiqo swa ku va va tsandzeka ku fikelela khasimende ya vona na matsalwa yo karhi lawa ya nga khomiwa hi mfumo. We need additional documents, so we needed certain affidavits. We got a USB stick with that. Those documents, however, also was not the complete picture. Magqweta va tlhela va koxa leswaku Matlala a susiwa ekhotsweninkulu ra eBongweni a vuyisiwa eka rin'wanyana ra makhotso ya Gauteng. Mfumo wu kombele leswaku ndawulo ya timhaka ta swa makhotso va se va hlamuserile xivangelo xa vona xa ku susiwa ka Matlala eGauteng a ye ekhotsweni ra eBongweni. From this correspondence that I received from them is that they are not unreasonable in granting access to accused number 3 for consultations. In fact, they allowed his attorney to consult with him at Kgoshmampuru earlier in the week for about 2 or 3 hours. Khoto
yi tlhele yi ala ku tinghenisa eka timhaka ta makhomiwele kumbe laha Matlala a pfaleriwaka kona. The state or correctional services in particular have got their reasons why they are of the view that your client ought to be kept at that facility. Va xiyenge xa NPA va tshembise leswaku va ta nyikela matsalwa hinkwawo lawa ya koxiwaka hi magqweta ya Matlala. Matlala ni vahehliwa kulobye va ta tlhelela ekhoto vhiki leri taka hi Ravumune. Ku paluxiwe vuxokoxoko hinkwabyo ekhoto mayelana no dlawa ka vanhwana va 19 wa malembe wa le Mpumalanga Lusanda Mathabela. Wajaha wa 19 wa malembe loyi a hehliwaka ku dlawa vanhwana Lusanda ku nga Katlego Mokoena a tlhele ekhoto le Mbombela. Mulavisisi wa nandzu lowu Sejeni Pauline Mashilwane u byele khoto hi laha vanhwana a nga ngheneriwa ekaya ka vona eMathafeni kusuhi na le Mbombela a tlhaveteriwa ku kondza a lova. Mutirhikulori a ri kona ekhoto liya. Hlamulo Mabasa. Lungelo Sithole u tivonakarise ekhoto xikongomelo xa ku endla xikombelo xa bail. Hi Ravunharhu loko Sithole a ri ebokisini u hlamusele leswaku a nga tivoni nandzu eka mhangu leyi nga humelela. Kambe u tiyisisile leswaku a ri kona laha mhangu nga humelela kona kambe a hi yena nga teka vutomi bya Lusanda. U hlamusele khoto leswaku hi ku ya hi makungu ya vona tanihi vanghani a ku ri ku ya teka timpahla ta munghani wakwe loyi a rhandzana na Lusanda. Namuntlha muofisiri loyi a lavisisaka nandzu u hlamusele khoto hi xiyimo lexi va nga xi kuma hi siku ra mhangu. She had multiple stabbing wounds all over her body. She was naked. There was a knife next to her body. Muofisiri u hlamusele leswaku va ha yimele mbuyelo wa ti-DNA tanihi leswi ku ehleketeleriwaka leswaku Lusanda a nga va pfinyiwile. Naswona va kombele khoto ku ka yi nga n'wi nyiki bail. Also due to the seriousness of this case, I strongly believe that he will not stand trial. He will evade. He will be influenced by the nature of this case. As I've said that there might be possible charges of sexual assault that might be added. He'll be influenced. Xikombelo xa ku endla bail xi hundziseriwe eka siku ra Musumbhunuku vhiki leri taka. Loko swi ha ri tano, muehleketeleriwa kulori Katlego Mokoena u languteriwe ku tivonakarisa ekhoto hi siku ra 26 eka n'hweti ya leyi nga eka yona. Nhlamulo Mabasa wa Monga SABC eMbombela. Masipala wa Joni u tihlanganisa na magqweta ku kuma ndlela yo kuma mali leyi va koletiwaka yona hi van'wamabindzu lava tirhelaka endzeni ka doroba ra Joni. Holobye wa miako ya masipala Mulungisi Mabaso u kambele miako na tindhawu ta le dorobeni leti nga endleriwa ku xavisela no endlela kona bindzu. Masipala u koletiwa mamiliyoni wa tirhandi hi mabindzu lama nga hira miako ya masipala. Hi ku tirhisana kun'we ni maphorisa ya SAPS ni maphorisa ya masipala wa Joni, masipala wa doroba ra Joni va karhi ku pfala mabindzu lama nga riki enawini. Va ri pfhumba leri ri va kona ndzhaka swilo leswi van'wamabindzu va laha tikweni swo va hlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri enawini va pfule mabindzu eka ndhawu leyi. Masipala wu ri 11 wa mavhengele ya tirhisiwa hi vahlampfa lava kolotaka masipala 2.5 miliyoni wa tirhandi naswona va hluleka ku hakela. Va ri va vilerisiwa hi ku tikontraka ta van'wana ta fika emakumu va nga si hakela swikweleti swa vona. We can now enforce to our residents to say they need to pay for the services that they are consuming while we are allowing foreign nationals to trade in our spaces and that they are not paying the municipality for that. And that we do not understand why 11 shops in one property can be leased to foreign nationals when South Africans do not have spaces to operate in the country. Tanihi ndlela yo tiyisa ku nawu wa landzeleriwa mavhengele yan'wana ya pfariwile hikuva vinyi va wona va hluleka ku humesa swilipiso swo komba ku va hakerile. Van'wana va basisiwile kasi ku tlhele ku kumeka ku va kolota masipala $500,000 wa tirhandi. No, see, I'm going office, it's deal is the office. I'm going office upstairs. Pay all time, no, it's clear money, 2,500, 2,500, it's clear. It's pay. After me send paper. Now it's deal, January is the deal. You see, it's clear, 2,500, 200, it's pay, it's clear money. Now, why now I can't close shop? Why? I don't know, some people is not pay rent, but me, I do pay rent every month. I don't know that about the other persons.
think about for rent, stay without pay. Mabaso o ri va ta yisa emahlweni no pfala mavhengele ku tiyisa ku nawu wa landzeleriwa. Va ri va swi tiva vamabindzu van'wana va herisa ndhawu ya mabindzu ya vona eka maAfrika-Dzonga. Mali ya ka randi yi tile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Nxavo dolara 16 rand 6 cents, pondo 21 rand 84, euro 18 rand 98, kasi pula ya Botswana 1 rand 15 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $4,946 a ounce, platinum i $2,067 a ounce, kasi nxavo wa onyembisi i $67.50 hi mphongolo.